Pini Chitini Fine Coratroni Center Hetialong Richie Keep Meeting Tom Kese Tom Pen Dharna Padopon. Kardom Pini Nili Alkenis KARBI ANGLONG Thanpon Debang Puthari Sabinang Tuan Non Betang Ton Penardi Ponita Pini Chitini Fine Coratroni Ada Porpai Kepa Por Malom Pen Kese Bukla District Committee Pen Patirpi Ponsi Kontahini of Harman Sit in Demonstration Center Hetialong Kachisong Asai Kedeng Pon. Bangso Kachisong along Jasimet Ped non Hejong Risim Kang Tangkoda Song Atom Lamdon Kachatok MOS 2021 Peace Accord Close 2.3 along Chedondon Tektepu Lapin Prabjin Pen Autonomous State Pachun Weg Nangji Pusila So Kachisong Bengpon Pini Labangso Asylum Bukla District Committee Amai Pu Ajayrang Chon Anporta Alang Litum Central Committee along Rapchon Bang Ahin Pen Si Japon Lo Pini Labangso Kachisong along Bang Farohini Sosia Mulu Atum Chetong Don Si Kachisong Ing Samjin Ben Pachun Pon Langin Ben Songja Ing Tiluti Ke Minus KARBI ANGLOng Tumanang pipirek bangke lagi ning dulu. Sialang itum man ladang non itum langdam lo plotan KARBI ANGLOng long risoi jang no penan katiku ke penan ka sistal dulu. Je tum lada kecali awal sai tame kaike tame hangjo hangja si theklo. La posonji non golf college long tame kaike tame chesong mo admission lam hayu tame. La so thakhan de itum da KARBI ANGLOng risoi jang se tum tame da kecali tum do pik lo ke thekere tum do lo. BA pass MA pass high secondary metric pass tum do lo. Aninkan nang si metric ke pass tum da ke palo. BA pass MA pass tum ke palo tang de la tum hanong si job awar sai tame pipe pulo tang de ku puson lo la si isi solution ke lalo je lage article 244 mate hemprek ba na pa chunang po je hemprek le chun lo pulo tang de itum anu tin dame rengdok rengni dolong po busi ni tum mange so dak ban sarkar han pange la si job po to si ni tum mahin mange prabjin ben tum ke mang mang article 244 e bang na pa chun pi beng nang poนี่แต่เราหลักคนนั้นในการติดตัวกันนะเขาตัวก็เทคเนาะแล้วสิเราโซ่แล้วก็ดังนี้ตัวมังเงี้ยผู้ทอดถ้าเราโซ่อัพโหลดลงบัดเอกก็ลงตัวคนเป็นเด็กผู้ลิงเลยเอลิตัวมังแฮมเบรกก็จะส่งเงี้ยอาวิเดนั่งปุ่มมาปุ่มละปุ่มกันเลยเนี่ยแฮมเบรกนั่นเป็นตัวจะส่งบอมเนี่ยเจ้าละดักตัวคนเป็นเด็กผู้สิตัวปัจจุบันก็อีปุ่มละปุ่มส่งกันเลยเจ้าตัวเป็นนักงานเอาไว้เดี๋ยวผู้เอาไว้ตัวเป็นนักจะส่งเลยเจ้าแฮมเบรกก็พันกี่เจ้านี่ตัวการวิโรจน์เนี่ยส่งมันทำให้อาบัติจะส่งเลยเจ้านี่ตัวละเคสลงสิเมมเบอร์ดอลปุ่มละตั้งเนี่ยตัวเก่งสิเก่งฟาสต์แอนด์ฟอร์มอสเก่งละบางเงี้ยตัวแฮมเบรกพันกี่นี่ตัวสิละบางส่วนแฮมเบรกเป็นสตาร์เมนitu mange kache song mange ahir pangtang raku athema non ke dobom lagi tum langdam pulo tang de BJP government tum alang litum tame nili sorsaring tum te je tame punak ko palam mange je alang litum itum han election aprang tame manifesto long tame nang che tok bolo lason si BJP tum campaign rally ke bang tu tame akhe lo pen ta bang lo akhe the tum nane aprang khiruni long tame akhe nani bang lo tongmuka long bis tame ko mane Ratnam Singh bang lo lapuson si penan hempre ka farman il tum han nang che chak do piklo je non he jong recently lage tamtang na MLA election aprang tame manifesto long ke tok do la penon tak Assam Chief Minister tame Dr. Himanta Biswa Sarma tame ningjelo je nak BJP sarkar long si bang lo pulo tang de hemprek bange mate article 244 e ba na pachun people tang de non ke ang non si BJP sarkar lo je central long talo state long the people si non anda itum la Himanta Biswa Sarma ta la bang so lam don ba to om de lo la pe tu mana pachun je de lo si la bang tum ning duk pik lo la si ni tum la hemprek a phan no ta min tum kai ke ta me che song deng ver je pini ye ni tum Bukla District Committee kan je song chala aku ke bang gilar ni tum la bang so Bukla District Committee angkang alon ni tum along la bang so hemprek putak ta me tum je song infan ta me step deng kon la pen council ba sarkar phanang li tum pi logi puji puge sarkar bani puji kang tu ke lalo je ni li tum demand ke lake article 244 ke lake prabjin men chunang po athema lang li tum ta me apatai tin lo rana so ban chong chu pen itum ta pini ladak people sit in demonstration kang dinang kok lo sipini ni li tum KSA Bukla District Committee pen ada center hi chino militum thonta hini aphan labang so thakna to lo sikache song nang ko aputha ke la no non he jo litum lamdon ka che togalong la close 2.3 bang nil tum chedon nunde pula bang so ang thek che paklang lo la so lo nil tum CN to ning tu je ko la autonomous state matela article 244 a la Indian constitution lo edo la so bota pa chunai nil tum la soni aputha sin tum pini jasemet pe madak thana ba sila lo nil tum bang Mathalo, je tum las bangso lamdon ka che togalong ke ni tum kabilo chali song hin benstame ladang momsam long ke bang nil tum alang li tum han choro par piklo pen kurang thupa jelo sila puson idak khong long na te por la pen hala dak la tum alang tum ke damtang ni phai pli lo bangso September chek lolong lamdon ka che togalong penang ana close do ke do ana close tame nil tum thange jong dama thai la pen nil tum puing tum ke jada close ong tame si hala dak hala bangso close no isi ke thitan ke na hok tan itum KARBI ANGLOng ke KARBI ANGLOng long ke do ke barin ke so tum pan isi kana ke tan do la ke na tum long si e close la bangso e code alo lang lo plo tan ne na tum 2.3 hala dak close 2.3 code thek long hala dak bang ke seat ke ba bang ke dak ke do ana ke phansi
burlong pu pia se open si pite lo hala dama nasi labang so putang ni tum ke jedon nun de lo la so putang sin tum badak dharna do lo la pen ke wangjia la ni tame ni tum labang so sit ke hang hoi ka prek akhe tumani piji bulong ni tum karbi lo sarlia songai pen asata jedon sini tum mange la son sini tum ke dam tanga ni tame bolong ko maji long da che song lo la pen pin le thota ni tum bolong Bukulia district committee benda patir piji center long tame ni tum so dharna tame la pen la so lo ni tum Artikel 244F tame itum bang penangan KARBI ANGLONG arat la pentimasar arat tu maning khelo je la bangso lamdon ka chen toka long ke autonomous state ke nang pipo gon pu bang ke ning khelo nitumana ning khelo na woi pip tame hala dag bang ke abedelo Article 244F bang ke la bang ning duk pi khangjang lo kopi ko son pende alang litum risim song trok risim tang tang তে আপোনালোকে যে আজি ইয়াত বহিছে কিহৰ কাৰণে বহিছে আজি আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা বুকুলা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ পৰা যে ইয়াত চেণ্টাৰ বজাৰত আমি এই ধাৰণা 2 ঘণ্টাকৈ আমি ধাৰণা বহিছোঁ কাৰণ কি হ'ল যে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত যোনটো আমাৰ 6 মিলিটেন্স গ্ৰুপ আছে কাৰ্বি আংলং 6 মিলিটেন্স গ্ৰুপ তাৰপাছত চৰকাৰ চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগত এইটো একৰ্ড সাইন কৰা হৈছে সেইটো বিষয়লৈ আমি তাতে ক্লোজ লগত লিখা আছে যে 2.3 হেতু 2.3 টু 10 সিট ওপেন ফৰ অল বুলি লিখা আছে গতিকে আমি এই বিষয়লৈ আমি এইটো ধাৰণাটো বুজিছে মানে আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এই একৰ্ড যে এই যোনটো লিখিছে 10 সিট ওপেন ফৰ অল বুলি তো আমি কেতিয়াও নামানো আৰু যে এটা কথা আমি এড কৰিব বিচাৰো যে ইয়াত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও যোনটো ইয়াত আৰ্টিকল কিবা কনষ্টিটিউশ্যন লগত লিখা আছে যে আৰ্টিকল 244 বুলি এইটো ক্ৰিয়েট অটোনমাস ষ্টেট বুলি গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি ভাবিছিলোঁ বা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ যে এই কিবা এইটো 6 মিলিটেন্স গ্ৰুপ আৰু চৰকাৰ গঠনৰ একৰ্ড সাইন কৰা সময় যে অটোনমাস ষ্টেটো পাব নেকি বুলি আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু এইটো কিহৰ কাৰণে পোৱা নাই এইটো আমি বহুত দুখ পাইছোঁ গতিকে আমি তাত লিখা নাই বুলি আমি এইটো আন্দোলন নহয় বুলি এইটো তাত লিখা নাই যে তাতে খুজি থাকিম বুলি কৈছোঁ যে আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা এই অটোনমাস ষ্টেটটো আমি সদায় খুজি থাকিম যে আমি যেতিয়ালৈকে নাপালৈকে আজিৰ পৰা আমি যদি হিচাপ কৰিব গ'লে যে আমি 35-40 ইয়াৰ্ছটো আমি পাৰ হৈ গ'ল যে আৰ্টিকল 244 অটোনমাস ষ্টেটৰ আন্দোলনটো এই গতিকে আমি আজি অকল ইয়াত নহয় যে আমি বেলেগ জেগাতো এই আৰ্টিকল 244 টো আমি আন্দোলন হৈ থাকিম যে চৰকাৰ বা কাউন্সিলক আপুনি কি আহ্বান জনাব বিচাৰিছে যে চৰকাৰক মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে যোনটো যে আপোনালোকে এতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আছে ইয়াত যে তেখেতে যে ইলেকশ্যন টাইমত সিহঁতে প্ৰমিছ দিছে যে সিহঁতে লিখিছে যে মানি ইলেকশ্যন Denarong Sport Association DSA Patrua Klamalong MEC Wise Peace Lapen Development Really Amai ke Padopon Lakakre Chok Nomati Constituency ke Parlopon Denarong Sport Association DSA Patrua Klamalong Nomati Constituency Mahamaya Constituency Korkanti Constituency Lapen Socheng Dhenta Constituency La Constituency Phichelang Pet Pen MEC Wise Peace Lapen Development Really Amai ke Padopon Denarong Sport Association DSA Patrua Klamalong MEC Wise Peace Lapen Development Really Amai ke Pamanpon Along Nomati Constituency Mahamaya Constituency Korkanti Constituency Lapen Socheng Dhenta Constituency La Constituency Phichelang Pet Pen MEC Wise Peace Lapen Development Really Amai ke Pamanpon Bangsa Wise Peace Lapen Development Really Along Adi Sarpo KARBI ANGLONG Autonomous Councils EM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh B MLA Dorsing Ronghang MLA Bida Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron Lapen S KARBI ANGLONG BJP President Dhon Singh Terang Lapen EM Lun Singh Teron EM Ghon Singh Rong PM Raju Tiso EM Kachi Rong PP EM Amar Singh Tiso Anporta Rites Ingi Deputy Speaker Atum Chitong Dunsi Ing Samjin Pen Vice Peace Lapen Development Really Along Ing Samjin Pen Pachun Pon Bangso Amay Along Lunse Pi Bari Rong Parpi Lapen Lunse Poji Tenterang Atum Opancho Pap Ponsi Ali Rachan Pen Lun Parju Pon Dong Mokak Pen Rupomansi Luti Ki Minus KARBI ANGLONG तुम है नो रात बने तुम पीठा बैंक के बाहर तुम बने तुम काम खेतु नंगे दोन मले तुम बस दोन मले तुम नाले तुम अफोर्ड तो होला 25 জন IAS অফিসার তেওঁলোকে পাইছে ডিমা হাছাওৰ পৰা কাৰ্বি আংলং के IAS অফিসার ডাইরেক্ট এক্সাম দিবেন UPSC का হেৰি ইপিপেন লং এপিনা জায়গা পাকা নমিনেটে বুলতে আলাংনি লাসো সেন্টিমেন্ট দিলো নাই কাৰ্বি সোসাইটি একদম পিপসু পাফিয়ে কাপাফি বানাই হিউম্যান রিসোর্স para মানব সম্পদ Human resource, মানব সম্পদ বলতে এইটো কাৰ্বি সমাজৰ অংশী নাংলি কেথেক কেৰে দপিলো অফিসার দপিলো IAS অফিসার IPS অফিসার ACS অফিসার APS অফিসার দো ওলো বলতে লাহিলো
ahok itu mah homporti lo, homporti lo. Tuh rasa homporti kapan canggih pan, kapan dia pansi, jaya kapan ayah sekitar bang makanan apa lo tuh atau, nang itu tidak pilih meeting nang itu doang, nang kan tinggi mana lo, jaya umumani, nehema sotame jaya kapan, kepa meeting ngalong doang masih, nang thanju melu, pola soal lo jaya kapan, nang thanke. UPSC exam to video dia pakai coaching ini son alu namanya son lain sekali ini kurang datang imudah nang tu malong dulu mah awe ini dikit. School building or penceng lock, community hall penceng lock. Kaplek sayang deh, klep tandung, klep kunci tu lah. Lah haya orang job ke songpen, lah penceng kan kupong. Nah ini loh, monsan dulu belum dulu. Isi penceng dulu. Sayang deh kan. Bangke salah sosial media long mana. Parom klub lah so la pese kora puthak la tensit open for all la so puthak ang limit bergap tuan kia long so soni no je tribal area long je A bangke lake North Kachar Hill district, B bangke lake Karbi Anglong district, C bangke Bodoland territorial area bus lake thon jak reservation aprange ave 26 constituency ta open for all. Then non banke 44 ang bong pensi hongkera ie banke la banke tu nglong asute to tola keba bang dala ta joka thulong la ke mane terang joka thulong la sabta thulong tela nangle tumle ma tharai no sir aprang ke long kora throk ta jokta thulong keche suru da thulong joka thulong bija pison abe lasiko ma ke thekere tumle li phanang than tha nang pachini tha je Ladakh reservation long kora truk do punili phanang than sir nang than nang pachini jak lo long de ni tangke roipo dani lika chini ana tengke ke theknai na ya tuma phandani arjulo ala long kora truk ta reservation abe SC hut kachari hut hola sota me jointo rong pi tumni phan pulo je case pilo dilip sur thoduno dipupen jingthong long ni pali thoduno hoda ta remde SC high court case pita remde the kerem dia ta the bang ke hoda ke reservation pu abe sunglo rabe lasi hoda ke joka tholong lo sin kora trok ta nona bang ke sit likera fido pol aso implement der lo pulong te je parliament long jo 125 amendment lo pulong te la long ke dikera fieng bong pen ke hongkera dia bang ke la ke inglong sor phasi la ke rai pilo la pen ke bang ke la ke joka tholong lo লাতং কে মেমা লালে কাইনো না তুমি লিন্দার স্যার আগন্তুক নির্বাচন আহি আছে এখন খবৰ কি হ'ব আপুনি এইটো নিৰ্বাচনৰ উদ্দেশ্যলৈ এই সভাটো আমি পাতা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ আমি শান্তি বজাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ শান্তি হ'লে আমি উন্নয়নমূলক কামবিলাক আমি আগবাঢ়িব পাৰিম শান্তি হোৱাৰ লগে লগে আমি নিবনুৱা সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যিকোনো আঁচনি আমি কাম কৰা সুবিধা হ'ব গতিকে যিবিলাকৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু উগ্ৰপন্থী দলে স্বাক্ষৰ কৰিছে শান্তি স্বাক্ষৰ Ini berita kelan siang ton panik lo, lai bom tami, LK News Karbi Anglong.